rero ni karibu mbagezeyo murebe. Uyu munsi nabyutse nk'uko bisanzwe, mfata urugendo mva Kimironko nerekeza Bishenyi. Nari ngiye kureba imari idasanzwe. Ni inzu nini, inzu iri kugura make ugereranyije n'uko ingana. Akarusho k'iyi nzu nyirayo ni umu engineer. Ni inzu abamo, yayubatse ari inzu yo kubamo. Neza bakunze bimwe mu buzima TV, amazina yanjye uko mubizi ni kwihangana kabiri. Ndaza kubabwira akantu kandi ku buryo umuntu arabafite amakuru ahagije, wayikenera yagahamagara akayimugezaho byoroshye cyane. Reka turebe nimucikwe murebe ikintu ku kindi, nicyo mbasezeranyije kandi ni ahantu heza cyane. Ndaza kubereka ahantu hose mbere ukuntu hameze, ni ahantu heza hameze neza cyane. Ariko kubera akeneye amafaranga, yavuze ngo iyi nzu ndashaka kuyitanga. Niyo mpamvu navuye hano Kimironko nerekeza Bishenyi. Ni inzu iri ahantu heza nk'uko mubibona, ni hagati y'andi mazu meza, ikikijwe n'amashuri agera ku mashuri 4 nk'uko babidusobanuriye. Mwabimbwira. Haherereye hari ibigo by'amashuri, ikigo cy'amashuri cyiza bita Shalom aricyo kiriya kirenga kuri rataje. Kino cyo hasi mu gishanga. Iki ni cyo Shalom. Kigo Shalom. Umuntu yabona umwana yiga. Hano ni Shalom. Imerindi ya leta dore ngiye rukije byegeranye, hari ibara ry'ubururu hariya. Hari abanyeshuri. Imerindi ya leta iri ku ruhande rw'ibumoso uvuye hano rwa Shalom. Kuyibona. Noneho hakaba ari ishuri rya Shalom. Yanosha Sky nuko ritagaragara neza muri kara gashyaka kureba hejuru. No kuvuga ngo rya ni ishuri rya Stella. Ya ni Stella. Noneho ntuze itwa Sky. Iri hano. Hariya sanga ragashamba. Amashuri hafana. Hari amashuri none ruguru hari ivuriro rya Kigese bande rya Rugarika. Ivuriro rikomeye cyane. Hano umumotari wanzanye yambwiye ko hari umuhanda, iriya nzu ihurirwaho n'imihanda 3. Iriya nzu ihurirwaho n'imihanda 3. Hari umuhanda